نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله ومن يضلل له فلا هادي له لا نبي بعده أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan salawat beserta salam. Marilah kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia se-Sumatera Barat. Yang terhormat Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia Sumatera Barat. Yang terhormat Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia se-Kabupaten Kota Sumatera Barat. Selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, pembacaan wahyu ilahi yang akan dibawakan oleh Saudari Rian. Kepada Saudari Rian disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Bi'ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembacaan doa oleh Kanda Itomedi kepada Kanda Itomedi. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa hizratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana
وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتقصعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.